Hai, kok lek gak aku. Hai gak anu. Hai ini ndi her ndi hai ini. Gara-gara gala Ritsuki, Abe, mangan apa mangan sing anu topoki iku. Aku tuku, pengen penasaran. Aku apa ngepereng ibuku lah iki makanan anak tua. Bu. Apa? Bu, wis adus orange. Kilo makanan tak tumbas nih makanan anak tua. Panganan apa? Ya makanan anak tua to sampean iki. Video ya, gak apa-apa ya. Iya, tak dulang ya. Makanan Video. Panganan apa tuh, Rian? ya makanan enak, ya makanan anak tua iki. Nyo. Kok gurih men, Rian? Ya makanan anak kecil. Ya Allah, Rian. Wong tua dikai makanan anak-anak, Rian. Tapi enak apa ora? Iya, gurih-gurih, tapi kan panganannya anak-anak. Jadi kalau mangan ibu, Yo, tuwek. ya mana? Enak lho iki. Gurih, maksudnya ku. Ya sampean arep pernah ora? Ya lek dikai yo arep Rian jenenge wong tuwek. Nya. Nah, Gurih. gurih. Niki anak-anak anak tua yo kabeh doyan.